إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام البررة المتقين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oripun Allah tabiatu manusia. Gira na pemasanian nakabaya na may lain niya. Kabenarian itu. Gira may lain niya na mapia quality. Kita betul sa interested. Upama ko lupa pemasanian na may lain niya nakapia niya na lupa kaulan niya. Kita gono sa interested. Na dini ang putaga no dini ang mako. Lagi mampu na no pamakotrak, pamakuwalay. Lagi mampu na sa pangaruman. Sa pangaruman na inimbero na kawajib. Amaylay niya sa pangaruman niya. Kaura sa amaylay niya, nakita ko ano sa interes na. Miya panutul. Aso Adam, Abu Musa alaihi wassalam. Miya kabintira iso niya wala. Piyang orang isa no Musa so Adam. Piyang uba niya. Ay pitero yan nas kay ama. Inadun awala nasudin sumbal aliman niya. Nasukya pasadar kamad no wala na piyak isujudang kaniyang kumapi piyak winadiyan. Asuma malaikat. Korea no pinipansi rakaw napa sa inadno Allah. Nao na da penro tama na wala akia kormatan niya. Karo kaniya no piyak kudarpa amaka dadaya kaun. Na ini sugu yan naka apakan ka. Apa de kasi karo maka na paginam kasasan sa sakadala. Nasa sa tema na ini sapar rakaw Allah. Ay bo ini sapar rakaw Allah no baka pagubay ko kayo kulto. Now nadang kadel mi para ginawa ka. Namiya kakakaw. Katiyabang kauboy ang ginawa ka. Namiya kumiskaw syaitan na ka. Naipusat. Namiya ulong ka kulong ka. Nakanabas ka po imiya ulong kulong ka. Kenabas kabu ini rasai. Kenabas kabu pagkasakit. Kenabas kabu ini makabuko katamang kumuri atau. Kasudyo niya na darpa ka sakit. Darpa ka pangambuko. Darpa lugat. Darpa ating. Darpa problema. Na udah kau to mapabisuginaw. Ada ka maakalo syaitan ka. Daw na sumuri taw ka na makadadaya. Allahu Akbar. Na epitero Adam alayhi salam.
Nanti ka na haymosa. Ikaritan ko apat ko pakatuko ako. Na ikaw tao kuro namunod sulalagkak ko umangan. Now kay gira di ka mangusiyat. Alang-alalangad ko mga tao na lagi do disiran makapunapas sa disiran makaparap sa kapya kay kapangusiyat. Sa kawin na biyanin bitiray wallah sama dako. Kaya na biya katiya o. Inangangan niya sa gumaan ka atong kato. Agkasababat sa ikpilot ka ulit. Abiyalo niya sa 5 kaapalitan na masinto. Ada ka din makaukit sa pronoun. Naipanguragis ka lang. So katawan ka. Aandang ang Quran. Kaya man napintir ko Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita punya umat mereka magaden sa manusia. Gitu manusia na para kulupak na ba para kusurga. Fil ardi khalifah. Inaba fil jannati sakina fil ardi khalifah. Andang ayah hikmah wallah ko ada. Sakiad na niya nun. Pakapendeta o kulopang. Pakapaginta o kulopang. Kenapa pakapendeta dumay ako surga? Kapakaawat kulopang. Doon na piyakilairak na tigyan ng Allah. Piyakilairak ng Allah so kebulusan akan. Asaba pakapagpiyapiakan ko liya ulopa. Asaba kapagamunutan akan si ku Allah, kapagamal akan si ku Allah, napag-ilairan ko Allah. Dia kautaku Allah sa surga. Kaanakan may. So kapiyan niya. Ako sa mga midadarirun, ako sa mga turuganon, ada ka pateron, nada ka lokison, nada ka sakiton, nada krisison. Kaanakan kapanapunta man. Na ayaw marata, ayaw para paawin, ayaw manupay. So tawa niya nagyan sa surga. May niya sa kapya surga. Dan yang panapuntaman. Anda man ay kapakasol diyan mo. Lagi dan. Benar idang kamay lay sa surga, mapinggo budukor. Na ini propau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasada sa tawa din ang panaguntamanan akapakasorga iyan na miyalapis. Na makambaw man na makasindig sa dunia, ipo mo kapatay niya ng taman sa taman na makasindig. Ay pag-alang rakitano ko kasulad ko surga. So kasulad ko surga na darpa akapipiyagino. Darpa akapragon. Darpa akapanginjoy. Taman sa taman. Naya magalang rakaw na dus. Di kanina nung pakasulad ng dus. Kaya panutol sa hadis. So kaya na wala ko surga. Natiyawag yan si Jibril. Jibril, ilayang ka man sa surga. Nasukili Jibril na tiga na ya Allah. Arang anak no nalangon no mga ulit ko na ka. Akan nagyan surupa ko surga, napalaya ka surga. Api perasan Allah. Nah ini perasaan nasa kasembayang ang pakalugan at pakabukal.
Ini para siano nasukan jihad. Akal kau na tubuh aruga ka kau na patay kau. Ini para semua Allah nasukan puasa ada akan ada kaino. Nah ini para semua Allah nasukan jihad kasedekah kelbatan sutamu kami rasakan. Ini para semua Allah nalamun kesabar kalah wa marban. Nami awan so Jibril. Ya Allah, Ya Rabbal Izzati wal Jalal. Kawana bukan ide nama kasul guna biasa kata pemawari mereka. Pero Allah yang menilai sunaraka. So kaya no Jibril nanti kana ya Allah. Dede namakan si kunaraka. Abaw maka maulog. Kalau ko mataw sa apoy, amya kariga, ya kabinaning, ya kaitem. Madal. Ikil ka sa pakid. Abunto. Ikil ka sa isugasol, apumbeto, agi abo kasimaw niyan, napakatak makasaliw, natibay nakakala, na ipasunaraka, ay pumukiad naon, natamanimanto, na magawi, natakpan mo kayo niya. Ayat namin pagkita kau na ator, nipay, lang oled, lang marsik, dayon sa din. Napipirasan mo Allah. Natigan na ilang ka Jibril. Nasukili ang Jibril na miyawan. Kagaya di ko rin siya na nababaya ko kasino. Nababaya si kong kadrag. Babaya ko lang ang nakapmasya. Amamis, akagataamaw o pagtaw. Natiyan na ya Allah. Masih kenalang, mga orang pagkanalang siya mapos sa punara. Dosa. Apakah Allah makapasul ka usok. Nasadan sa tao, ang makanalang kanan ko niya. Nayam ya guntong, nasa paasol. Faman zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Jadi sama awal si neraka. Maka sulit si surga nasabda rabi abu. Nakatay Sufyan tulu Allah. Asipat o mga tao surga. Nasipat katero Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siguro naman ang kedusa. Ano to mala dosa na namay to dosa. Nakialam ang ako surga. Nakialam ang apan o kamapit ko dunia. Bagaimana na dosa na tapi at sa dunia. Aku ini sabar ka suris tingka. Aku sa umur ko. Nasuris tingka na pe kalayan na dito kang gego. Nasa umur ka na pe kapakalan dunia na emi penuh nakapakambuko aku sakit. Aku idakal. Iyan na ni tabi ito kandusa. Na tabi ito kandusa, ang binasaan niya sa buhay ka, binasaan niya sa kapagitaw ka. Kau di katubat, nambawiin mo Allah sa limo yan ka, nambawiin mo Allah sa kapi ang kay lawas, nambawiin mo Allah sa tamok ka, pagilan mo Allah sa tamok ka, napagkanaw ka, na di ka makasindi. Yan ang sisiro sa dunia. Tabi at ulusa si isa alungan mo, kulog ako naraka. Diyo sa din. Okay, napiyakatanad no Allah ayataw ko surga. Na kenapa di kedusa. Okay, walladina idza fa'alu fahishatan, mga tao pagkedusa, na yan na dusairan napakasisingay. Napakasisingay dusa, nakapanakot.
baka bumanag niya, kiranitan ka dyan ako, pakasisingay. Kawaraw sa loks, baka bumanag si wata na mawaraw sa loks yan, ay katagag sa sambayan. Baka bumanag si kiraw na lipsambayan, dia maatabo. Adi nenggal ko kiranitan ka. Ululod ka na, kabay-akap na, di ka pamikir. Dia maatabo. So sabadista na umangusap to, kapsiban yan, nasa ka na umamu, dia maat, sabadista ka, dia matista ka, baka di kaya. Ay niringan ka na sabadista, biala ka na dia maat, ikagod ka ululod ka, kerarangit ang tawag. Kasino, baka bumanag bara sinasigiraw na dengan ceriga. Apamrot, apelangot. May lain kabu ama beberuk kerangitan pada. Kapaman kau? Apangwakwa. Kama bumanag kerangitan. Allahu Akbar. Naipitiru Allah waladina idza fa'alu fahisatan. Sifatu mga mu'min na ikira amya kanggal bagsiran sa pakasisingay. Zakarullah. Kata naman ni Rasulullah, fastaghfaru li dhunubi. Doon amya kanggal bagsiran taubat si Allah. Kaya nanipidaan wana paratiya saya. Aku sumadong sa paratiya. Yan ang ibidaan umalubay paratiya ang sumalay paratiya si Allah. Yan ang ibidaan o inshallah napakasurga. Aku sutaw kasi kulong ko naraka. Asok ka kasurga na oras na makanggal magsadusa na ya Allah. Aw zalamu anfusahum. O di na miyalalin nira na ginawira. Nao miya kalpas tumbayan. Mia salak akiatuan yan mia pasungian siya maya. Mia salak ada mga puasa. Mia salak amia kapamapasa din yan. Masa salak. Ema na dhulmun nafs na suini syukur ka na da kami ngulalan na suini sabar ka na yang kami yang galbok. So Adam alaihi salam na ini sa paron o baka pagubay ko kayo kulti. Miyaw mo siya ito. Yan na Adam. Inon ka malipag-ikan na kayo kulti, kaang balo yung malaikat. Nakataon kay tabi ito malaikat, da asahuan yan. Di ka babayaan sa babay. Nakataon na kanitama na ka-inlove ka ko hawa. Adir ka kadalungan, kapkababayaan ka so hawa, naupun ka dinag ka na so kayo kulti, na madadag so babaya ka ko hawa. Ano benar di magyo? Taksan kamu sa Ginoo. O baka kada isa babaya ki ka rumang, apa kababayaan ka? Di ka magyo. Takin na baka dito benar ang matay ni akalo mo siya. Bayran da kawa ako hawas yung ungaw kayo kulti. Kaya nira. So kaya pa kanira noon. Nagyamat yung kabal sa tanong. Aayasangan o kabaradusa sa kaya dunia. Na pagkadaan niya sulimor kawallah. Nasudod so kaya pa kakanihan sa kayo kulti na miya dusa. Kami ang kasubok sa ni safar. Naya pagampagan na yabiyawi wallah. Alim mo yung kira na ditar. Yang idadar sulbitar dira namanya talan tira. Ada mang panggunaan alimor ka wallah sulbitar naka siap penganian si pekaya ka siap penganian surat ka namanya siap ka kumatenggo aku sumayaw tapi akan ditar ka wallah. Amya kapalala ko Hawa aku Adam. Amo lagi siran sakat kalanduy po. Apa ketong dairan sukukiran.
Nakikaptan ko no kayo. Ako mo sa sumbula. Kaya kaptan niya na ngaya buko ada. Nanti ko na ada mabuka kayo. Nanti ko na sumbula kayo ma'ana bimursilik. Di ko sa buka. Kabaran sa kainan mo Allah, api ang dila ka wala salimo, na isa-isa sa kanya nakanan. Dan ka din. May para ba yung ginawa ka namin ang balbay? Magita pa nga terus Allah. Peter Allah na ya Adam, amin ni kafir. Palagu yan ang bayahan. Palagu yan ang ka. Peter Adam, Ya Rab, kenapa kau suka pelagui? Walakin hayaan. Ini kaya kita. Tapi ada sesuatu mana ini sabar. Karena ya Allah. Adakan mimbar supaya kita. Kami order Allah. Ihbitu minha. Liyukano siku surga. Tepada kano melupakan kano marasai. Ada repa kapagatin, ada repa sakit, ada repa widakal, nawakan ke surga. Yan ang isang dosa. Pembawiin mo Allah sulimu yan. Nasa kabaran dosa, dapat kay manto pamakuha na terang na mabawiin na ka Allah. So alay ka na tutungan ng Allah. Naso kapya kay lawas na tagwa nga wala sa sakit. Asabab kudusan. At ikad ko kagaran to. Di ka dupang ni sarila ko Allah. Na ko nasiwa wadam. Miyaulog sa lupa. Nauna makaulong sa bubuno hawa. Apa sekita tiyan yun? Apa pagkamuraw? Fatalaka Adamu min Rabbihi kalimat fataba alayhi. Ini temu Adam siku Allah. Subhanaka Ya Rabb. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli. Semua sujud mirdak sebenarnya sa kasusujud dia apa mangni sarila siku Allah rinilah Allah fataba alaihi rinilah Allah dapat sekai kiate kampo manupong ka kiate di nakandran kiate kampo mabaita kiate di nakasakub kiate kawarong kasuloks ka dakan tubat buwan na niyo naka dama sa langaw sa ulo ka sumur ka Allah. Allahu Akbar. Nampung mereka malau nasumur ka Allah. Asuman surah sallallahu alaihi wasallam na ipitero ya. Inna Allah yumhilul zalim. Mata naswallana di yang perkara ini yang pakatilikan su para dosa. Kenapa ada nikah dosa namanya kau marka suraran itu? Patilikan rakaw Allah. Nataman sa amay. Kudi kadin makanaw, adi kadin taubat, adi kadin balian ku Allah, naitangar ka Allah, suraran itu Allah, nadi kadin pangbagan Allah. Penalamat ka ku Allah, katama ni mantu nadar kapan makaw masuraran itu Allah, nao nagenak kagad. Genak kadin manusia. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ayat pengendisan Allah. Yang tahu dia bisa tahu surga. Biasalah kami apa mantu. Biasalah kami yang belbaksa dosa dan yang mi para kinoni. Mialeng na miagabdas. Nakiyat yan sa mga na minsan wakarakata ito. Ini puro yan aliman yan ya Allah. Ori penaw nga malubay yan kipaar supaya ginawa.
Ya Allah namanya kagak bukan masa ini kara rangit karak. Ya Allah narilah iya. Nama bubaya suara. Nay pagi ya banyan ko mga malaikat yan. Mga malaikat akan milenyo sorry penakan. Ama pe para tiya ama pe poso. Ami adusa nakiya tukaw niya nakiyararangit kanakon. Nami ang nirakan sarila nasiksi niya rin ilana. Naumanggulbog yung man nasa lamang ni sarila nasiksi niya rin ilana. Nati ang makapito kulo yan manggalbog ko sa lungan na asara pagkalok. Alirakan balingan. Napangyarakan sarila nasiksi niyo aprila anakon, prila anakon, prila anakon. Dahil pagunaan na marata Ao Korea nangot ang miyadusa na din niyang katawan o ba miyadusa? Nayono niya unahan niyan amaran tayo kor na sukataon niya na miyadusa. Doon nadapan mata ko po sa eno magtubag si Allah. Mata man sa miyatay na iya kaya pa kata dumiyan kaya pa kainang hayan nakagya petudun umalakal maut so niya niya. Allahu Akbar. Amabot ka tubag si Allah. Zakarullah fastaghfiru lidhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Sa latihan na ginakan ng otogal bokados. Na iya Paulo agyan mo tatigyan ng dusa ko din. Sekuba ko din. Mamanagko ko din. Kamalabu ilimu sa Allah. Paririlabu sa Allah di Paulo. Paulo na. Kaya prilaw Allah, api anak api itu pulo ka magalbog, nasa lapon ni kasarila, nagyang auto miyalibon ka. Miyalipat ka. Dengan may paara ginawa ka. Kaada masaktan. Ubang ang makatatanong, ama piya kay pamikiran. Atika na yun, kamalaboy limos wala pa. Di ka siya sarili. Pia kau pisa na benang ka sa kasusujud ka. Amay kumigalbog ka sa lusayman to. Namamantiya sa bumiuraw ka. Napitak man nakauto namamantiya ka sa bumiuraw ka. Weda namas ka. Tiyon ito ang berado sa diya ko dito kakaparuman ng kumpo. Nabago na pagkadusa, ribat at manukan. Kaya lagi dito na anautang yan. May kautang sa 500,000. Natigyan nakataya sa 500 sa kang gibo. Na di ako din bayad. Kapag kautang ako bukma. Naupam ako mayan. Na may pas utang yan. Hindi na utang yan. Naubak kapag kautang paruman, nabag-utang ka. Namutangap ng paruman, nabag-utang ka. Naudang kautang bayad, namutangap man. Nakiyaw man ang utang ka. Lagi na ng supatubot. Tubot ka pa, napiapan sisiguro ka na makapurumang ka po. Udusa ka. Natubot ka na muraw ka po Allah kalamon, nadusa ka na piyo na Allah. Rinilis Allah, dinilit Allah. Naubaka pagkadusa na bagwalis ka. Bagwalis ka. Importante, napagilin mo Allah sa puso ka. Ano ba na yan na di ka kipara ginawa? Kaya mataan na mga dusa, di ka kipara ginawa. Maraya kay barata so kasigupan. Ama ka nang so puso ka. Na di ka kibaya sigupan. Nanto na miya so kaya di nakipara ginong. Napaka na inikat daw Allah. Ulang mo na dusa. Adi nga kipara ginong ka. Apakadakla nga so sibok. Apakadakla nga so tasbih ka. So sunat ka sambaya. So kuwasa ka. Di ka po betul-betul. Napira ginawa na diya kaguluhan. Miya na yung makuro. Miya adik ako. Na ikaturo ko Allah. Innal hasanat yudhibna sayyat. Basta makadakal. Ang mga galbog ka mga pipiyak na ana oras. Aso maadik ka na dosa na bukbuk lapaw. Ikigugud ka. Nambugaon o sunat ka. Nambugaon o tasbih ka. Nambugaon o tahajud ka. Nambugaon o sadaka ka. Innal hasanat yudhibna sayiat. So mga pipiasin ba, nambugaw niya sa manik ko.
aqulu ma tasma'un astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Man adabahuna ana ipalabi ka punaraka. Akapo karani ka surga. Akapaganag sa ilmu. Asun Allah ipya kalakapian. Ipo sa puna nataman sa bangkit ng pakalalangap ng Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ayabu sampurna amalai kalam Allah, amalai simba Allah, amalai sagila kudusa ikran itu Allah. Asofya makasuwa sa ilmu. Benar, ada makasuwa sa ilmu kudusa. Oga ini namalbut makatado, nadi makatudot ko. Nasuda ilmu yan, naupuun mengisusung, naupuun miadadag, karena maragundo ba makatado. Kaya kalilin ng power. At tiro ang kaon sumaliwanag kakapili niya na malibut. Yan ang isabab. Sa mga unang tanong na, di si Rasul sa kuya awan ay makalangat sa Quran, makalangat sa hadis, na sulit pakalangat sa hadis, na di pakalangat sa Quran. Na importante na pangadisir. Na kanabuaya pangadi, kanabaaya po pangadian na matras. Pangadian sa masjid, pangadian sa seminar, pangadian sa aikum, pangadian sa justisyo. Para justisyo. Nadi si Rasul sa liw. May ko na kaya sumano isa na tingin mo pa diyan na pangadikan ni man to nasuka pangadian ka na bangarag ni pangdaw. Kapkuya ka lang. Para daaras. Nabaupo nga mo rin, upo nga paganag sa ilmo, nayamanan niyan, nadad na sumatan pa. Amay panguwapitan na tiras kap manip pangadi. Nasa manip kuya ka. Sa kumanip suka. Nasulang mga keswa ka na gawa ni Pangdo. Na may makalail mo. Kaya nga na kinagtan sa Bukhari. Rawahul Bukhari. Haditha na nas kanya na kanaba Arab. Nakilaw niya sa mga Arab. Kami kasulat sa kitab. Ayaw na niya na sa Quran. Kanaba Arab. Isa ko may ito, wata bitura gunidan. Nabadan niya da sukayle niya na da bulag umatan. Nagumaylay uminian. Nagumakatagaw gumuraw. Nalumibag ang mata niya. Kami ang kapito gawin na gumuraw. Adagan na niya kuman. Giyan ang suina. Amala yawidakal kuatay. Mala iatas tanggung ang kuatay. Kasakitan na sarani kasakitan si watay. Mabuta doon na sarani mabuta si watay. Masakit doon na sarani masakit si watay. Allahu Akbar. Guraw kaya. So Allah na mala ilimu benar. Mala igagaw benar. Paririla benar. Napitatagin ng pangatau baik. Si Ibrahim alaihissalam waktu ganyan. Ya hadi. Hey baik. Istiqidhi na pagmuqadun. Wanduri ilabnik. Kaipang kasi wata. Fa inna Allah radda ilayhi nur basari. Kamanta na su Allah na inikasirun Allah so kapian niya ni kapangilay-ilay. Ito na isabab, pamiyawin sa doktor? Da. Ito na isabab, bakiyaw-piran? Da. Na ito na isabab, likasrati bukaiki,
wa siddati huznik misubra kaptego kabumuraw nas misubra kia kakabukuka na kia subra nakapamangninga ku Allah kia dimasuk pangninga sakaina anda sangat tahu mga miyatin yung pangni ku Allah na miyatin na napangarap yan yang kaputin na mukha na daw ng pagano kaya dahil sa inang may kasumos tadi guru ako ng tunay kinaswala na malay na kinaswala na inisugay na pang ni kalurak na tirimano at linga na nakasapa na utama na da zero tunay tigi ustadi anay naka yan ang way yan ang sungkon mo natirangan na pang ni Allah sumi mo tingin na uming Panginoon wala ngaya kabayakan at kababayanakan kinawa kaya magagawin na kuni ang tuningati na kuni ang guraw kisi ku Allah na kuni ang paladalangit na kuni ang tawagan sa Allah ay prikarintan ko mga puso at ihayaw matakan na may tinianakan niya pagpangningi Allah na pangningkor ka akalbihan o ilno ka nakalbihan o limo ka nakalbihan o rila ka bagan ko yung mga piragawin na inimpiro mo ginanikalbihan o ina na sa kaina sa kaama na nawata ka na o dulog na kapakalangan ka na sa Quran dulog na ka sa madrasa yan ay dunia na pagawa mo na dunia iya kapagating na dunia kanukaw na dunia widakal na dunia sakit na pagawa mo ya nasita nung katatap si ko surga ko Allah ya arhamar rahimin Allahumma gfir lana dhunubana wa tub alayna wa kafir anna sayiatina Allahumma innana zalamna anfusana dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim Allahumma innana zalamna anfusana dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ij'al hadha al balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal amrad wal asqam warfa' 'anna ghadabaka wa maqtaka wa sakhataka ya akramal akramin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar aqimus salat